Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benshi turimo turabaza ni gute dukora tuvugurura imbuga nkoranyambaga muri Islamic University, yani gukora update y'imbuga nkoranyambaga. Uraza muri email bakoherereje ugakora kuri iriya link cyangwa se ukaba uyifite, warangiza ukinjira muri browser iyo ariyo yose ukoresha. Nge nkoresha Chrome, bakakuzanira ahangaha. Warangiza mu cyongereza ngira ngo nabyo biri ku ruhande rwabyo no mu cyarabu. Ngewe nkoresha icyarabu rero, ukandika inimero application number hano rakam talab, wenda ngira ngo murazizi, uzandika ahangaha ahangaha barimo baratwereka muri kariya kazu. Warangiza ugakanda irisal. Iyo umaze gukanda irisal haza ahantu hameze gutya. Warangiza ugashiramo Twitter ID ndetse na Facebook ID. Tugiye kuyishiramo, uku nukubereka babishiramo gute. Niturangiza noneho tubereke babibona gute. Ahangaha harimo Twitter ID na Facebook ID. Warangiza ugakanda save. Nyuma yo gukanda save bihita biba successfully nk'uko bimeze, saved successfully. Hanyuma yani tamma al-hifdh binajah. Iyo utayifite ushiramo ijambo la yujad, ushiramo ijambo la yujad. Mango utabifite murabona hasi ijambo riri mu tunuza ryanditseho la yujad munsi hejuru ya save. Hanyuma ni gute babona Twitter ID na Facebook ID? Turahera kuri Twitter. Winjira muri Twitter yawe muri telefone, warangiza kwinjiramo ugakora hariya hejuru hariho uturongo dutatu nk'uko bari kubitwereka. Wamara kuhakora ugahitamo ahanditse profile. Wamara gukora kuri profile ugakora hariya handitse more option. Wamara kuhakora ugakora kuri share kugira ngo ubone link. Warangiza ukayikopiya hariya ugakora copy. Iyo umaze kuyikora copy ujya muri Google, ahariho hose wayibona. Warangiza ukandikamo find my Twitter ID, find my Twitter ID. Wandikamo ijambo find my Twitter ID. Nkuko twabivuze turimo turareba uburyo dukora tahdith cyangwa se update y'imbuga nkoranyambaga muri Islamic University of Madina cyangwa se Al-Jami'atul Islamiyya. Murabona ko twanditsemo Twitter ID. Iyo umaze kubikora hari link nyinshi zitabigaragaza, ariko uramanuka ugahitamo ahangaha bari kutwereka. Uhitamo ahangaha handitse Twitter user ID n'ibindi nyine. Ukunguku niko haba handitse. Ngo izindi zizana ibindi, ariko ahangaha ni huca kugira ngo ubone Twitter ID. Iyo umaze kuhakora bakuzanira gutya, warangiza ukazamuka. Bakuzanira iyi tableau, warangiza ukazamuka ugakomeza ukagera ahangaha. Warangiza ugafata bya bindi wakopiye ukabikopiyamo hano, ugahita ukanda aho ngaho barimo baratwereka get Twitter ID. Iyi mibare muri kureba niyo Twitter ID. Murabona bakwereka amazina yawe ya Twitter yawe n'ibiki byose. Warangiza ukayikopiya ukaba uyibitsa ahantu, niyo yayindi twashizemo tugitangira video. Hanyuma icya kabiri turahita tureba ni gute ureba Facebook ID. Ukora hariya nanone, warangiza ugakora kuri account yawe ya Facebook. Wamara kuhakora ugakora kuri utwo tudomo dutatu. Wamara kuhakora ugakora iyi ngiyi niyo link, ukakora kuri copy. Wamara kuyikopiya ukajya muri Google nkuko twabigenje. Wamara kujya muri Google ukandikamo ngo find my Facebook ID, find my Facebook ID. Warangiza gukanda find my Facebook.
warangiza gukanda find my Facebook ID ukajya kuri link ya yindi twabonye ahangaha, ukahakora. Wamara kuhakora ahangaha ni ukunguko wabanditse find my Facebook ID, gutyo ukunguko warangiza ukahakora. Wamara kuhakora hakaza nka gutya nkuko byaje kuri Twitter, ukazamuka nkuko twabigenje, birasa neza. Warangiza ukayandika ahangaha cyangwa se ugakopiya ya link ahangaha, ugahita ukanda get my Facebook ID, get Facebook ID ngizi ahangaha. Izi rero na za zindi nizo ushira muri university, warangiza ugasevinga. Iyo ntabyo ufite wandikamo ijambo la yujad nkuko twabivuze. Tukaba rero turangije. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yabaha kwakirirwa muri university. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.